Zdravo svima, evo nas ponovo u Serbian Gameplays i sada igramo Turbo Dismount. Ajmo mi polako da krenemo, biramo prvu mapu, da vidimo kakva je, znači ovo je prva epizoda Turbo Dismount Gameplaya. Evo ga Serbian Gameplays, ćao mačko! Šta je ovo neki kineski Ferrari, ovo nema pola farova. Sad nema ni jedan, svašta. Ajmo promijenimo mi pozu. Odlično. Vidi gdje smo, vozi Miško. Ajde piči, da vidimo kako je. I bre. Ne, ću da crknem. Je mu spalo šta? Nije mi ništa odpalo, jesi dobro? Ma jese brate. Ajmo dalje. Ajmo stavimo neki obstakl malo. Znači tu imamo to. Ajmo ovdje da stavimo turbopad. A ovaj, ne, ovo. Ovdje je još jedan turbopad, a ovdje stavimo ovaj veliki. To će da bude ludo. Vozi Miško. Ajde, jedan. Pa nije ni izdigao u vazduh. Vid ništa mu nije otpalo. Ajmo bre da pomenimo kola. Ajde uzmemo ovo, da imamo kako je. Što je kupili u supermarketu. Ma jesi Miško, samo vozi. Piči vrate, šta ovo krivuda je. Nemoj da krivudaš. Al si brz, Gle, još se drži, Kvrc. Ajmo promijenimo mi mapu, odnosno nivo. Ajmo ovaj stavimo, sad znači. Automobil. Ajmo uzemo ovo. Vozi. Ajde kako izgleda. Pravo na auto. Joj. Ne. Al nas ovi izgaziše. To je bilo gadno. New high score. Ajmo da vidimo malo replay ovoga. Ovdje usporen. Da vidimo kako je to izgledalo. Nemoj. Kako nas je cepio, brate. Ja mislim da mu otpade ova ruka, šta je. Ovdje vidimo, pukla nam lobanja. Pa šta da radimo? Još nas ova izgazi, Ne smijem da gledam ovo više. Šalim se ljudi. Ajmo mi zamenimo level sad na ovaj freeway, da vidimo kako je ovo. Pa ovo nećemo preživjeti sigurno, duše kod da smo šta i preživjeti. Ajde vozimo malo skate. Vozimo skate, ajde. Stabilan je poprilično, ali... Pa dobro, nije ništa strašno, samo koja je slomljena rebro. Jel nam ovo otpala ruka? Jest, nema ruke više, super. Ekstra. Ajde malo sporije sad da krenemo čisto. Da stanemo na centar, da ovdje da... Ajde molim te. Ne. To. Šta je ovo? Šta je ovo bre? Neki deo, ali šta je ovo otpalo? Ajde da vidimo usporen snimak, ja ništa nisam vidio šta je ovo otpalo, da li je glavuđa ili nešto. Brže, ajde vozi, ovdje uspori. Otpala nam i glava i ruke i noge i sve, sunceti. Gdje nam je glava? Vidi ovdje glava. Ovo je kao srce pa on prati, bež bre tamo. Jadan naš karakter. Ajmo ovo da proverimo. Ajmo ovo. Ajmo dodamo nešto. I ovo neće da... Ajmo big ramp. Veliku rampu. Kreni. A gdje sa skate? Nisam teo sa skate, ali nema veze. Pa on pade i pre nego što se popeo na rampu. Znači, treba će nam nešto... Ajmo uzemo ovo. Da će dispadne. Šta mislite? Ajde. Ništa, aj promenimo mu pozu, možda će tada ispadne.
Odavde će ti ispadne svi. Tačno sam znao. Evo, otpala mu jedna noga. Da bog da ti otpala i druga. Šta kaže? Pukla rebra. Jadan ja. Ajmo da igramo i ovaj chicken. I nećemo više za ovu epizodu, znači... Vozi Miško! To će biti kraj prve epizode. Gameplay Turbo Dismounta. I ovdje nam pukla lobanja. Jadni mi, stvarno, ovdje stvarno pukla lobanja, izgleda, i otpala mu noge i sve živo. To je bilo to, ljudi, vidimo se uskoro, ovo je kraj prve epizode Gameplay Turbo Dismounta. Ćao!